N'amakuru mabi yumvikanye mu mujyi wa Gisenyi, umugabo yagiye muri loji apfiramo ba nyiri loji bakora amakosa akomeye cyane. N'amakuru yumvikanye i Gisenyi aho umugabo uri mu kigero cy'imyaka 27 utaramenyekana imyirondoro yiwe yasanzwe muri loji yarayemwo mu karere ka Rubavu amanitse mu mugozi yapfuye. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye kuri uyu wa gatandatu ku itariki 4 Ukwakira 2025 mu murenge wa Gisenyi, akagari ka Bugoyi ho mu mudugudu wa Gisenyi, akagari ka Bugoyi, umudugudu wa Nyakabungo ku isaha y'isa 4:20 z'amanywa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi Uneza Francine yahamije aya makuru avuga ko nyiri loji bakoze amakosa akomeye cyane kuko umuntu bamwakiriye ntibamwandike. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi Uwineza Francine yahamije aya makuru avuga ko nyiri loji bakoze amakosa akomeye cyane kuko umuntu bamwakiriye ntibamwandike mu bitabo ndetse ntibanamutange muri raporo. Ati uyu muntu ataramenyekana imyirondoro yasanzwe yapfuye, twabibwiwe ko yageze muri iyi mission de passage muri iri joro ryo ku itariki 3 Ukwakira 2025 bakora amakosa ndetse kutamwandika mu bitabo ndetse ntibanamutange muri raporo. Avuga ko inzego z'ubuyobozi zahageze ziri kumwe na RIB ndetse n'iperereza rikomeje. Komeza asaba abantu bose bafite inzu zicumbikiramo abantu kwirinda amakosa yo kutandika mu bitabo imyirondoro y'ababagana, noneho aboneraho no kubibutsa kujya batanga muri raporo. Iyi loji yahise ifungwa n'ubuyobozi bw'umurenge, umurambo wa nyakwigendera wese ujyanwa ku biruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi kugira ngo ukorerwe isuzumwa mu buryo burambuye. Nuko nguko reka nkubwire amakuru. Minisiteri y'Ingabo mu Burasirazuba yatangaje ko mu ijoro ryo ku itariki 6 Ukwakira 2025 ingabo zabwo zahanuye drone 251 za Ukraine zari zagabye igitero ku gihugu cyabo, n'igitero cya mbere cyagutse Ukraine yarigabye ku Burusiya kuva iyi ntambara yatangira. Mu itangazo ryango ngo minisiteri yavuze ko muri izo drone 40 zahanuye hejuru ya Crimea yigaruriwe n'Uburusiya mu mwaka wa 2014 ndetse mu mwaka wa 2014 62 zahanuwe hejuru y'inyanja y'umukara Black Sea, naho eshanu zahanuwe hejuru y'inyanja ya Azove. Uburusiya na Ukraine bimaze imyaka irenga 2 muri iyi ntambara yatangiye muri Gashyantare 2022. Uruhande rukoresha drone n'ibisasu bya misile mu bitero bya buri munsi. Ukraine yibanda cyane ku bikorwa remezo by'ingufu n'Uburusiya, nubwo ubusanzwe yohereza drone zitarenga 20 cyangwa se 30. Uburusiya bukomeje kugenzura 20% by'ubutaka bwa Ukraine, ndetse ku rundi ruhande Moscow yongeye gukaza ibitero bigamije gusenya imiyoboro y'amashanyarazi ya Ukraine, ndetse bikaba biteye impungenge ko bishobora kongera kuba umuriro mu gihe cy'ubukonje nk'uko byagenze 2024. Ayo yari yo hanze narinyujijemwo. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 27 nayavuze. Reka dukomeze n'andi makuru ari kuvugwa hirya no hino. Gasabo yasambanyaga umwana w'imyaka 9 ndetse waho yakoraga akanafata amashusho. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bwakiriye dosiye uregwamwo umusore w'imyaka 37 y'amavuko wakoraga akazi ko mu rugo akurikiranyweho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 9 waho yakoraga. Umusore yafashwe ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 mu mudugudu wa Kamana, akagari Karuruma, umurenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo. Afatirwa mu rugo yakoragamwo. Ubushinjacyaha bukuru rukesha iyi nkuru buvuga ko akurikiranyweho kuba mu bihe bitandukanye by'ukwezi kwa 8 yarasambanyije uriya mwana, ndetse byamenyekanye ko yasambanyije uyu mwana ubwo umuturanyi
wabo yarebaga muri telefone y'uwo musore agasangamo amashusho yafashe ari gusambanya uwo mwana. Mu ibazwa ry'uregwa yemera icyaha, anasobanura ko yatangiye gusambanya uwo mwana mu kwezi kwa munani kandi ibyo byose yabitewe n'inzoga, asabira imbabazi. Icyaha cyo gusambanya umwana akurikiranyweho giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya 14 itegeko nimero 059/2023 ryo kuwa 4 z'ukwa 10/2023 rihindura itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange.